Moiram Nursery, your trusted destination for quality plants and seeds. Located at Tiniali Bazaar, Lanka Hojai, Assam, 782446. Delivery available across India. Affordable prices. Bulk and retail orders accepted. Call or WhatsApp now on 8811819456 or 6003589622. Grow green, grow better with Moiram Nursery. Sasisin pat kalajab yang ke jingsha khanra ya kakali pastor McDonald pongrom kabala penyang hayeng sa jongu ha mission kompong hakibri kiba umpala bantem kidai ki ai ha step up sautrik jeliau arjara pusau nakaliang pastor McDonald tre ban kreni ai halo kani ke jingja ha kasien kaba ar ya kakali jongu bat la shuong bola dep ya kren bat kibor penya chnong ban le ya kabadon kam kat kum ke video ke bala sapriang kaladan ke jingpen pai ya ke yet kali bat ke jingkhanra bala subajor bade ya ki kot kisla la antat ba ke jingsha khanra kala ja hakapor kumbalai bat sau beje menstem kani ke jingja kala wanlong ru shibnai theng na ka bala ja ke jingsha khanra kali jong tei pastor ka balang pasuten maukhar shibnai menswa haka janmir apsau trip jumang arja punriu hajan ke jingker wa umkhra halaumali pelun shushu kuman syukurau haka jingsha khanra ka kali jongu haka sien ban ningkong la suba bakala manlong kum ke jingsim kapun kabai dei bat ke jing ujor ka bol dep mudui menswa bat ke jingsei madan ke jongu yaki kambam sap haka balang pesuten mokhar u pastor bla ujor da ka FIR halum ding jiri police station halo ka jingsha penjulor ka kali jongu la ong ba haka tei ka por pastor udang le simenta haka jiaseng yeng hayeng jong wei khat balang hawa hingdo bat ulalap ya ke jingsha penjulor hadien bo poi hajayau pedeng kaladon ke jingpen pra ya ke yet kali basadien henrei syam latu setia ya kinu kimar kibadon hapo bat nakakut ke bujubu hapo kali lasei ya ke plat hap pisa bat labu pat hakasit bat klemsim ya ke ATM card ID card henrei lapen sapriang lot pat hasit ya ke bau pastor la suba baki wat ki kot kisla ka special audit report haka jing ujor jong u seki pulet u pastor lo karpat ki bor pulet ban penlong ke jing toket ke babnya halor ke ne ke jingja ulo ongru ba suba jur ba ke ne ke jing penjulor ke yadai bat ke FIR ke bola dep mudui haka khat atrik jumang arja punriu halor ke jing keno badan ke babam sap ya kapisa jong ke balang ula kedau ba haka tei ke cakala don kumbasan henriu tili ki weipat ki kali ki bayang lang henrei tangi ka kali jong u bala penjulor haka jing ujor ke bala dep ula keno baka internal audit jong snam arajar fly ajar pusau ke bala kersan da ka kaipot jong ka kenuhun an bat ka special audit report kala penpau ki kam thok ke jing soi thok bat ke jing pran kam baklai ke pisa jong ka balang na ka benta ke jing mentoi simet da ki katu kat ningut ki brio hakabai dei bat ke jingja sha khanra ka kali postor shibnai menswa nakaliang ki bor pulit ke is ka sales ki lapen long ya ke jing thwen ya ki badon kti ya ka ba ompala ban ong badei ke jing khanra ban tu ne don da ki weipat ki jing thmu shu hakane ka ba aru lese ompala ban krensai la ka ni ke jing khanra ka don ayu halandan Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya